bwa Meru TV mbitikire kugwatwe ginikire cia Meru TV weekend ni ugambita muthoni wa kiramana ikilo kitendeka 30 ake nyuma ya thaimwe cia woro kumba kwithira chikiro amane ane otukugwata ndeto achina uthio bwa Meru kenda kumenya Meru yetu yitete atia omenya Meru na kinyateguru ne yetu yonthe ya Kenya ya wethire ntini kandi na mbona nile wetu wa Mathitho Paul Ngujiri akenda utira twetwinde itukumba kwithira twichiwata urachukarika kaunti yetu ya Meru wa Meru na kinyateguru ne yetu yonthe ya Kenya ititauri kana ichunkwa twaririe kimitendo yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV okomba kwithira wichiwata chiongwa tariria na tukiambiriria nirichirikitie utukinyila methene yetu ya ndeto ni ati nende rwangirwa NCCK Rwanda National Council Churches of Kenya kumarutererwa Upper Eastern bachumirite na kunya ndukembethe ya mona kinya mwingi uchumire no chandikithia ya ringi kura irenjire moya kuibanga bangane kithurano twitete mwaka wa 2027 riboti na mwandiki wetu wa ndeto mutugi wa Kiambi Kirege karona ngwatano ya tongere ba NCCK ya Jamiru batongere tuni Nicholas Mutwiri ni barombete mwingi gutigira ne bagoshimeria kwandikithia kura kwa wingi ondira tuthengerete kithurano kya mwaka wa 2027. We call upon all of our people barabe omi nikenda bakomba kujukia kura ciao nikenda tukomba kuringa kura twinde na twagigije tukuthithia democratic right yetu ya kuringa kura ura kwagirite. So turenda kuromba atongira bonda bagwatanire ndene yontu bubu nikenda bukomba gukinyanira na twithiro tukiaria mantu jathiri na ngwataniro twebie siasa iringi cionde chiringi umba kuja kuangarathania nteto iji itira kinya Meru ni untu Meru ni batere gwita na mbere Meru ni batere kuenjoy national cake Meru ni batere kugwirirwa jara jangi antu bagwirirwa na rangi bethagirwa bari itukuromba atongeria bakanisa na atongeria bagi siasa bachie banerie na siasa cia kimbatho turungamire ontu bumwe wake bwa ngwataniro nikenda tukomba kurindi time ni ontu bwigi kine Kelvin Gitonga mutongere wa mbeu mbithi kire ngwataniro iji akiromba yuthi kwithira bari mustari na jwambere gushiandikithia kura turingaga gituma kana itwaraia mantu ja maingi yutongeria na ndegitare kujaririega rira tubatere kumara na wingi tujukie kura kenda tukomba kwithira twina sauti ekuigikana sana ndabene 2027 egikinya no tongere bara tukugere tukwenda tongere bubwega. This is the time ya kwethira twina tongere bubwega tajukia kura na wingi bonge ibo bishop area mantu ja ku improve thoko chietu especially Koromone na gwaka state lodge na airstrip kile state lodge eu ndetaga woni nkona ile opportunity ndongi sana ya youth ya kuona ngoge igitenerere youth tukwigwa kile statistics iruga kwena teenage pregnancy chireguru mono dene Meru bubo bumwe ibukumane na mantu ja mainge jaria mpomba ko conclude nkauga mathina jara antu ba bethi bari na jono kwaga into bimwe jagao sana birabo mba kwitha bakiendaga pyomba kwithira bikeli ndikire jaja lakini tuketha twina working community inde na mama antu jaja jamwe chomba kwithira jakinama na kanisa nabo ayuthi tutonya ni kanisene tuchukie tongere bwa kanisa na twithire tukiumira kire mibango yonde ira kanisa ya etubangirite na kire nteto ya mirimo na mantu jange kathumba jara jazirite jakiarirwa muno ja kaunti ya Meru ngwatanano ejeri yakagwatana na thirikari wa mwena mwingi kurwa na nteto eu mantu ja HIV and AIDS ijarari tunenya muno na twetikaniria tumare twita tukoneria ntu betu muturire ju mwega jira jugatuma family cietu ciumba kuthirwa aciari bagikara miaka ira yagirite ana bagikara miaka ira yagirite na morals cietu cikaribu bwega kenda community yetu fabric yetu itukombe kuangaratana na tumba ukarana twinde tutina thina ya mirimo yezi mantu ja cancer ijaete thina ine muno ndene ya Meru na NCCK ya tongere ibaririe mantu ja na bainyiritie muno na tukiromba gora tugaitania ngugi na county government of Meru na kinyambi hold nikenda tukomba gutethia the families kana family cietu ni untu bakuinyirika kuria family chikuinyirika igitariri ni untu boria aciari bagutiga ana bagatiga aciari na tontu bontu bu cancer niete murigo jo munene muno murimo jojo ijuete murigo jo munene muno ndene ya Meru County. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Mbita Mutugi wa Kiambi.
Ibaya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi no tuvo twambiriria Ndeto cia Meru TV weekend na njira entamburuku tukita na mbere akariwa kumantere cia Timau bachumirite na kubwithia maandamano ne kwithira kwina kungeleka kwa wache ukariante ire ina bone nyuma ya ekuru bathatu komba kwithira bakiura wa antukuile ithiri nende tuvo tumeta bakendera bakimeneria nene obisa kana obisa Baskari ba police station ya Timau araba wete bonende batekuba kwithira abaikaria mwingi kiraba kuyukika batani kuyukia nkunkumo nende batomete ntumoke mubunge wa ishio mbunge kya Bure Mbugambire ndekiri mona kinya county commissioner wa county ya Meru akomba kwithira bakitharatha na mpuina utiera ibo kandana na wayabu bwa ukaria kenda kinya baraba kuringithanwa na ikuo bya ikuruba bethira bakiyukirwe tagalia ria kiwatho ripoti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mwende Olaibuni. Akaribati Bure ni bachumirite na kubwithia maandamano na nikenda kumeneria wagagia bokaria mucii yu ara kwa gaita kantuko yelenge kuruithatu ikwete na njirete kweleka Buru untu bameneretie bonene mabitha bokaria bagituo kia Timau bakiwa bateba karacia nguo yone kuyukia mbuku mwake gintu kira kithuritie raia yonthe bukona ya ndamene mwanka gwatuika bakinya kugererwa tiangas icho mwari oragirwa kiunyama kabisa yani kuthinjo ya ng'ombe mwanka agaitwa metho akathithirwo mantu jange ja mathuku sana na urungu na igoro na ku bonge na barionekana nyume kwa polisi ogirero kere ndona ana bagwite rwero ndauria nimbi ndatakona tugeteika mwaleka ora rotuko na kinya india thogona yo ende thaito tije nya tukagutira na mutu tukakira kutugia kumonka thaijere na itwenda cha monka thaijere anusu na kana kaumbu akaora ro thaimo na nusu kuringa na po mwena autoira thaia mwara na chino na thimo na thimo ira iterwe igoro ciru aroragirwo nyume kwa polisi aria mase no oragirwo nyume kwa AP ndioria mwana ugatira uga inyambu anto bau bethra bakiga gwa no mbue ya mtomo bouma na nyuma hao akuga ambule kwa security raumere thirikari nerare makuti neranyunya polisi ya Timau tigo kabera ara kwena njovi au ni obomba kugira na ara tigara cia supaire au ni obagira okezo bera ara kwena mauathi bategera kuru iko thingata na aroria ciatara ciremere bogera totigira DCI kuru iko noga tangulini kuru noge na ni evidence baithire kintu kira gioni kyo ntatisa ko ikwethira aciari bakurawa akamno ndarume na tuna thirikari ya Timau tuli aya na wero ntoba maandamano ichora kwa polisi nyuma ikora imwe ekoro na ru ara kwa AP ara kwa AP ara na ru akora imware no torogera kwithiria akorwa metho no ri na nyamuira na mimba tukuja kuria aja polisi nukona ibaba abo turathanga na renge wita ku report ara bate za na rero mbareo kire mbunge wa Bure Ndikiri Mugambio wa mwana atongeria bange ni otiela ni bo bathamiria mabitha bakituo ki wa mwana otiela ni bakuretoro mabitha babe baraba batethia kwiko karia bokwana pomba kwira mbunge wetu bwana ri honorable Mugambire Ndikiri na tutethia na ingwe tikinya kathuri na gukaria utwendera igwa akigweta mantu nyeja kathuri na ukaria lakini utibu aromba tutethia nabu ende Mugambire Ndikiri no ntu yugo uria kwina batwi na yugo uria kwina station yiti itukwenda richavu ya ntu babu bare yagu ende wa tukoromba Buru twekirwe security njega ondu security yetere katwinene thuki kabisa gatu mbunge wetu gatugarurira thirikari Timau ote polisi twene Timau kaba abaongagwa kintu kira tukwenda muri county commissioner yatwire Kaunti komesina atura ni mbibio tumekauni wake nkuani nawe MCA wa Timau Andy Martin Kimathi Muriungi na meneretie bonene wagagia bobo okaria akiwata mbaru etwere yakarire kuthamo kwa mabitha bakituo kiki Timau bonthe muthenya jwegoro turokirire na news chia kwi mwari uragitirwe nkingo mwari wa Timau na igoro twambiria kwa address nteto na iturali na inya anto ba security ma igoro ja tutindite na bona meeting tutindite na bona meeting security team yonde na rwa tugiukira kaire twokirira information a similar information kana information ni ngwana na jayegoro kaire unge nwagiti nkingo akuena kwa DCC na iki uria gyakwa gikinene iki security team yonde ya Timau na mono kuma OCPD DCIO bwinde
ngoria ngugi yao iri anene no bakaritie ukeja kwithira batikaria mwananchi o kawaida ukeja kwithira utuku bakarara patrol aga miundene ya chonko iria minene lakini go patrol ndene vijiji vyetu batiomba ngugi yao iria baekiri ndene timo imbio ikuthithia mbio incidences cia inya kuragana guku kuriumana na ndawa cia mbogita iria cionthe ikunyua ndene timao njobi nthuku itimao cia ere ikathitherua na gintu kiria kibagwatirite no baba nene baba bakaritie thirikari no nene na thirikari yonthe kuma the top most kuma ge president twina mio ikuga antu baba ndene timo security team nere mingugi yao na iba transfer tureterwe bangi bara bakamenya ngugi yao imbi bejete kuthithia ndene timo tebeja kuthithia biashara babejere kuthithia biashara ndene timo iba bena makawash iba baekete baba bamwe baekete irabu Kiripotera Meru TV kuma Timo bore mbita wa mwende walai Iberegera bwetu ati nende rutongeria borute rugomba kwithira rugicyumire na utiira amakarika yakomba kwithira ya ikinya muicho na tukagwa pole kana twatuma pole chetu kiri michere mbe tukwithira gitiwa ni endwa bo tokera kana na riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mwende Olaibuni kumanterecha buri nende mbitikira tore gataro mweko wanganterecha iyembe na rekundi kya ikuruba muungano women group batikumanterecha kanuni irende nege shigo mbunge kya iyembe Saudi bachumirite na kuri mubunge wa yesio mbunge John Paul Mwirigi akumba kwithira kibanenkera mbeche ireche yanirweni munini o rais Professor Kithure Kindiki bakiari bwite mbeche chikabatethia nene kiri wukiria mirandi yona kinya akutigere kundi kindi gikumba kwithira kikita na mbere kaitenyo kaunende ibarombete thirikari ya kaunti ya Meru runguro rwangi utongeretwe ni rwangi erwa urembi bombe kwithira bagichumire na kubambe ucha kwando rira manda yarigiri kumba kwithira ya kiambiria kaita konde riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri Onkunja ni kundi mwanya bila biwatanirete na usita muungano international group batongoretwe ni mukaririete wo nwesame warudia ende araba umirete kurombate gavana wo mutumantwe thingia ombe kwithia na kubatetheria muno na mbe ukaita kaka kwanda bakiwa nende berekerete season ya kwanda na ende bakiwate kumani na mutore burayumbete kwithia yukiuma ni barire bikura bira bakethere na mthai ni thina ya mbe bakuona na ende bakimuromba kutetheria arimi na mbeo bombe kwithia ni bakumisinika miundene yo mbere kura Mheshimiwa Gavana patu na tudika na ikundi bya tubya muungano to support na mbeo thaiji nikenda members betu batongere tu ba mami ba kuona aja nyuma nikenda bakomba kuanda mbeo mapema kenda mbeo itikeja kueja gitare ngai yaura Ruare kato kuromba mbeo no tete bravo kubethera bukuma ke thirikare itwa kinyamba serite tha ciekoro cio baokeria patu ture ao kianine kia ndio ntukweru are mbeo ni ore ito tulwelieni na irwanda inzikafu baba inge baumbete ngalugwengongo ira twanda bikauma bibauma tukarera miundene twarera miundene thaina tugwanga injere ko tugoita kimbo thiringi otire ito turikaneni oriu ende ni barombete kinya mubunge wa John Paul Mwirigi bakimuria tekere mbesa ira empowerment program ira ciaretro ni munini wa mukathe wa Nthiguru no Kithure Kindiki Maua Stadium ombe kwithia na kubatethia bari kundi kenda bomba kwithia ni bakwitethia bongo ko bongwa na njira kinya ya kwirira school fee na kinya kuciokere na njira ingi mwanya report ya John Paul yo kinyele kera batu tukuromba itukubwa kwena mbesa ira warete uri kindi kiarora mawa itukuromba geka na kara utogitera gantu turiri kinya tutwitethie kinya tutore antu twenge gorosa kanuni tosibwe twena MP wetu mwela twendete pio weri gantu ko kinya tuo kyaira ngekulo ire inge cia narora kinya tuo twayire bomba uyo to support ikundi ne bibieto inyo ato support na kamuthithu wato support akamuthithu ikethwa ye mzuri mono nonto batu tukeja kuona kamuthithu kaguturinga njeki ogento nyaja milioni 5 ikundi bietu ote mumemba wetu withirwa ina thina niki oro kwenda fees eskuru tukamwa oro kwenda manto ya mwana kurirwa chukuru twamurira oro kwenda manto ne ja mbeo tukagura mbeo o twa mbecha kwa batu tukethwa twi sawa.
Nikiripotera Meru TV kuma Kanuni Gembe South, Mbeta Mukiri Onkonja. Tiboya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri Onkonja kumantere cha yembe no ndubori mboti una njira endi ku family ya John Kiambi Maria akumantere chia mbonya ine ireri wandine ya bogeta isti bachiumirite na kirero araba kuromba mwingi amona atongere bari duri na kura na kinyantu bawendi bobo yo chumiri na kubatetheria ningira na waka nyumba bo na bodo nyuma ya nyumba yako mba kwethereke wata mongi utukubwa Jumatano ndiru na nende kuyana kudira buruba kiariba wete kinyana nto bobora muture yo bete kudira yogiti bare migo chokaniria muturire yo bora kubatiri boti mwandiki wetu wa Ndeto Jeff wagituma. Nayo family ya John Kiambi Maria kuma wandine ya bogeta ya bogaiti kirigisigo mbunge ga South Menti nibagutariria Sara betete nyuma ya mwanki kugwata nyomba yao ntuko ya Jumatatu na gutikyo kithirite gigito nyombene yeje ni araba ugite kinyangare ya koria mwanki akinyere mathaja thiri na into byonthe bikuya Betagwa Maria Ngugi wa John Kiambi Bonyaine ndina kemako mono na kirero kinene Jumatatu nde kwina magaiti thaa 3 cia rukiri nyomba ni ombire kuya gintu thaa 5 na ntiye nara mwanki jo umire uni ndejerwa gaiti ni atorin na nyomba ekuya yathira na kuma ntuko je ndere Jumatatu ndirara ome na ndina twana tojojo na ndirara nchigwekete mabati na inko makamono na ndino ntogogotuka kwa underomba antoba endi babega bambigerwa kya no kya morungu bageri ora bomba gontethia mbone nguo mbona bya kuria na mbone aranka mama no ntona ndi mbura ni mweri jwe 10 ito ndabwerensa mbigerwa ni kyao bontethia kuma thai no ntonya na ndi karara nchigweketa mabati yome na twana onda witnessire mwanki jojo lakini kulingana na ora bethirito bairigite nja yao kuinga twagerairie kuoria mwangi turi aturi na tutombira gutonya no gutegera aki twategerere nyomba yomba kuthira twaringira simamoto mbati mbe kana mbati nzuri bejire kwiritawa no tegintu kyombire kuojwa nibaugite kaumo kamwanki gatikumenyekana nuntu nyomba ije kinyetari na stima na ikuraurire otuko na ontenaga kuria na nyomba bora yaere otegintu gatunyo kwa kinyambi no kinyambi na nde woni nde nene mono na bya kuria tojo na nde totegweta shukuru no ntoba kwaga nguo kinya woni kembekerete ndi wa ni atori obaraba mbejere mundene gaiti na ara kya murio banka matanke yande dura nyombe kuya kinyage keja kworu ikigare kira kiora gya nyomba ni ethiri makara boririe no tegento gatunyo kwa kinyake reko na nteko menara manki jomire no ntontarenja testima ciithetie mucie jojo no ntantu ba Kenya Power ibejire na bakwija gwatuika gutino stima itampi nacio kwa ni accident ta irengi iromba nande ni atongeria bathuri na kura na antu bawendi bobwega gutonyera na kinya gutethia family ije gwa kanyomba kairi nande kinyangara memotorere rigoro mono ndiromba ura kathuri omba ntethia na nkabana wa mwekuru no ntoni gotegento ndina kyo na nteci omba kinyani ni mwanka nande ito ntethia ni na kwenda kwenu kwa tukuromba ngabana wetu tukuromba senator mujumbe wetu MCA na ntuba wendi bobwega tugwatanirite twinde tumbe gutethia muci jojo no ntumantu ja guti muntu jatumba kwijira nikenda uturo wabumba gwita na mbere bwega tukuromba turi akaji babonyaine kuma county government itongeretwe ni ngabana tawe mutuma ikathingatire senator na women rep na MP bategere mandu jaja bombe kutethia mucie jojo juria bena tujuju tu twingi ni antu barairitaniritie lakini mwanki jombire kwithia into byao byonthe no tike bena kyo nkiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumam. Iboya mno
no mwandiki wetu wa Ndeto Njefu agitumano tuborwo nuruna njira enda ya Kipchumba Murkomen uremeni minister wa ukaria bondeni na kinya wathani bwa matura na ugite professor akithure Kindiki urane munini wa mutongeria wa rais athigurune ya Kenya ne thirite akimuwatila nene akirisia Samiambo ni wati mbaru ni professor akithure Kindiki arabo karikia thoni kimwe na nende bakio bageta na mbere na kugwatanira na gukiria thirikari ya Kenya kwanza kenda gutira ni kumba kwithire kinyanira wira ni bora bethere bagikira Kenya kaitene karaba baromba kura chio. Huyu Profesa Kindiki ni mchapakazi. Ukweli ama sio ukweli? Morote kwa mbele kile kaji jenyi sana. Arote kwa anda morote kwa. Machinye bagazi jijenyi. Huyu profesa alikuwa mwalimu yangu. Kineta ana jijenyi. Akuneta na jebiosa. Akinyende nyiki supervisor na jebiosa. Akichacha mana girile nyono mchinye chonga tanala matungal walak marawatai ngungaleba. Ya masomo. Na huyu wakati tulichakuliwa kwa Senate akakuwa majority leader. Yeye amekuwa ni mentor wangu. Alipokuwa majority leader baadaye kidogo nikakuwa deputy yake. Kidogo akasonga kuwa deputy speaker, mimi nikasonga nikakuwa majority leader. Juzi tukawekwa kwa cabinet, yeye akakuwa waziri wa interior. Aliposonga nimesongea. Kana naita tena magana aita. So kwa hivyo, we want to say you have been my mentor, you have set a very good example. Na vile vile niseme mapema ya kwamba huyu Murkomen hiyo maneno yote amesema ni kweli. Hata hajasema yote. Ni kweli amekuwa rafiki yangu. Si ni kweli? Na zamani alikuwa mwanafunzi yangu. Hata nilifunza mke wake. Nilikuwa mwalimu wake. Sasa tumetoka mbali na siku ile tulikuwa Senate pamoja. Mimi nimetembea hii Elgeyo Marakwet siku mingi sana. Hata hii Sambiriri, hii shule ya Sambiriri tumefanyia harambee tukiwa na Mheshimiwa Murkomen. Kanisa ingine hapa ya Chesoi, sijui ni kanisa gani ile ya Reverend Chesere. Iko wapi? Iko bande hii. Hiyo hata kanisa tulikuja hapa tukajenga na Murkomen. Tumeenda kila mahali Kapsowar, tumeenda kule Tambach, tumeenda Kapcherop, tumeenda sijui wapi Iten, kila mahali. Tumetembea hii dunia. Na mimi ni kweli vile nilikuwa Senate Majority Leader, baadaye akakuwa Senate Majority Leader. Na hata huko nyuma vile nilikuwa mwalimu wa sheria University, nikitoka akaingia akakuwa mwalimu wa University. Sasa mimi akanifuata tukakutana huko. Nikakuwa Senate Majority Leader, akakuwa deputy yangu, alafu baadaye akakuwa Senate Majority Leader. Baadaye kwa sababu sisi tumekuwa watu ambao tumelewa, mwenye ametulea ni William Ruto kama kiongozi wetu. Siku ile mimi nimefanya maneno ya kutoka kule Senate. Mimi nikakuwa waziri wa usalama kwa mwaka 2. Ni kweli si kweli? Mimi kumaliza kuwa waziri nikaingia hapa katika ofisi ya sasa. Ule Murkomen akanifuata tena akakuwa waziri wa usalama. Sasa sijui sijui ako na plan gani huyu Murkomen huyu. Sijui yako na mpango gani, kwa sababu kila mahali nikititi yako namuona tu ako hapo, tuko na yeye. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee namna hiyo kuunga mkono Rais Ruto, kumsaidia Rais Ruto kazi. Mimi na Murkomen Igiloke tendeka 45 na inya Kenya mathaa imwe cia woro kumba kuthira chiro Amerika na weekend ni ya michezo na kuna mahali maneno imeshikana no tunende adhiati va Liverpool kucheza na Chelsea
ana mwankira nende Liverpool mbetukuthe kiringwa mbao imwe ni Chelsea na twenda eka ya 24 kana nende ndegeti kura ya muthira aywa Manchester United bakuchetha na Sunderland aromvere kwithira bakiringa Sunderland bao ile kwa kibugu betekire tonawo kianini ndi muthiati wa timu ya Liverpool nilie kidogo akomba kwithira ngecho kira na thetu ingi inyingi na ugaita kuraya. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ja kuimba nyumba yaku na style ile kwenda Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi rowisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki turiongere bichine chieto kana turingere thimo kukurukira 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited, tested, approved and trusted. Dedea turataukirwo ni umwe wa endo betu ni tujuragwo ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendibu mwathani Murungu. Hamwe na bo ni twambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home ijineo Mogenjeru Burumeru iria iri mwikano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabareni ya kuerekera na Nyuki. Cool Breeze Funeral Home ni twojanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijetu ni jakuguna mukojo waku. Turi na gontogo kunene na kotheru gwa gweka meri ngari cha gukamata meri na kinyama thandoko nituboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubaridia mbere ya tutirothora na kirombero gietu. Turi na parking ya kongana, restaurant na minimart aria ateja betu baurukaga beterete gutungatirwa. Kumenya manto nkoroki turiongere ubichine chieto Kirachene Meru kana turingire thimo gukurukira namba iji 0798 715 653. Ubichi chieto irugoragwa mathaa 24 Cool Breeze Funeral Home, for services you can trust. na kendichi kilugeta nyuma ya thaimwe cha uoro kumba kwithira chiro amankurikani ndeto cha Meru TV weekend ni ugambeta muthoni wa kiramana kikurigana chia mona nile wetu wa mathithio ni Paul Ngunjiri tugete na mbere na ripoti chietu na kugwate ugeni nikikire chutiketu kia bieli na kuruki ankurikani atuthiatira kimitandao yetu ya ukinyaniria Facebook, YouTube, Meru TV Kenya na kinyani boya no tuvo tuthiatira kulukira Signet Meru TV na kinyapang Meru TV aribo banene barabara mirete machukuri bachumirete na kuba kwithira bakiromba thirikari ithire ikirekeria mbecha chia kithomo na nende bakiari na muthuro ibatarerete mathina nkutho yarabe
nimetherete bakulukira nyuma ya thirikari kuba kwithira igichirithia mbecha ii gwita cukuru. Riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Patrick Kiroria Pastela. Woni mbetagwa Mwiti and teacher wa Kathera na nini treasurer wa Kepsha in the sub county. Bwa mbere katwona yakatwa kinya igitara kuriria tukwenda urikania baraba tukaragia kana baturaithaga yayo thirikari that tukuchia tuli na thina mbi mwankana ndi ngwetekia uti and teacher no mwe uti na thina tiga batukona kanya gakwari na kameme utukwari kumba kuga kinya watchman kaba kubuta ngugi wona cukuru stima ikaingwa wetoke ndia kaburi gaku kana karomba kasarare advance nikenda cukuru yomba kuendelea endi utekwenda kuonania weakness kana cukuru yomba kuendelea. This is the first time bomba kuga thirikari ni umbeta kurirwa ni cukuru cietu cionthe wa country wide na rietwa capitation. Mantu jaja thikite ja kurigaria ni kuigwa cukuru imwe kuraja ukui ikunenkerwa gantu no boria ningana bate bomba kuga ningana engi ukaigwa ndere engi unlike other times that twaigagwa chieja na arua bautoro nene tugetha twina cio betagwo Kirago Bernard bethaira ndi en teacher wa Kathanthatu primary at JS ngachoka nkethorwa ndi mukaririgiti munene wa South Menti kiri kiama kia arimu banene nkethorwa ndi mukaririgiti wa kiama kiu kia arimu banene ndene Meru County nkethorwa ndi mwiki kigina ndene Eastern Region na ndi mukiama wa National Governing Council ndenda kugweta mantu ja competition na njire nkwi mbuge competition twethaira twina different votants na kwi na ule thirikari iyejene ule ambechika eja no tweja kwa 50% first term 30% second term and 20% in third term kenda yoba kujura 100%. Lakini ndienda kuga kinyalirea presidential working party on education ya thiurukite ni twari na suggestions na no ntobwa inflation in Kenya mbechi jiorera jiatu ikumarira kithomo kia kirege introduce ro kiri kiotheri kumarira ge introduce ro mbechi ri tari vaiswa upward na kwa witwithirite twina challenges nene muno kikumba commit kulingana na inflation yule ikweja bageria gututumbira mbeca una mpwe no ntunte kuona yakatukathiria mweri yoyo cukuru chena watchman kana stima ireku without forgetting the preparation ya national exams. Preparation ya national exams jekene ate no thirikari ya ugete runga maira ende tumba kurunga mira nyakula gatwana kana other small things. Ikaba bari chetha na mbeca i second term ende ikonora mono third term no tukuthiria mantu ya maana jonthe na ingwete kia teka pa uchetha mwe mantu ya virichene andwana kidogo kandoganie sauti nondo ne kuma ntere chionde cha Kenyeji bakaigwa na kuombeka muno nondo mande ne ambairia kiumia na no ambairia mantu amega jonthe tugiokira twinde twithira turi na mbeca so twatega mantu yu tukona mbeca ira tunenkerwa ni kidogo sana as if that is not enough kinya tuyeja gwinka yo kugachoka gwatuika tutewa mbeca kagita kala kagitete ate kabatirite janande twikiumia kia bitantatu tamu ije ne biumia kenda katwitete kuinga cukuru in the next 20 days tukoria thirikari na gitio yes itwijibuthithetie mantu ja manene muno gi change iria yumbite kwithereo ya curriculum thai lakini shwari gute mana twairia mwananchi that kithomo ikiotheri yet tutikumba gufandi mantu jira jabaterete utweka funded. Na kaitera ku Caston Miunge uranwe mukari mwandiki munene wa kiama kia NAC na chimirite na kumenera thirikari nene nontu bakwire bugutigera batiromba kwithira bakirekeria mbeca cha capitation kiri machukuru ntuboro tumbotomete tukuru achikomba kwithira chikirumirwa ni mathina nkutho kaitene ku no rete thirikari akomba kwithira ekika achiari weru na kubero tekithomo kiotheri na nontu nende ntubotomete machukuru yakomba kwithira kithomo kikigwa na gutigira nende arito batekomba kwithira akinyaba kiona kithomo kia kwana kaitene ku Caston Miunge ne ugite agachumiria idrone bya kwirire kuromba gitege seneta kendo tire na kuthetera mathina ya yaya kurumira akenya. Riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma.
nawe Caxton Miungi secretary onataja county ya Meru na mutongerio kuromba giti gya seneta Meru norotithiritie kiara thirikari ya President William Ruto ira kwa kagita nande tithirite kirekeria mbeca cha cukuru ira chijekene na ruga ya kimoni ja capitation na nande gwikira atongeria ba macukuru thinene inene na kinyankuruki kurema kuria marandu mwanka nande cukuru itonete capitation ira ya bwikwithia 20% kana balance ile 30%. Mwanka nande cukuru china thina cia kurigale sana. Cukuru imwe kwina baraba yite kurandura marandu na bakaya bangeti sana nuntu banenkanire into. Cukuru itena most of the secondary schools na boarding schools itena bya kuria nuntu mbezire baburi kunenkerwa itio mbezire baburi kuria na bya ande kwa basukuru baba itangwe cukuru itio editicho kana principals bale bagaitambesa ku Nkuruki Caxton Miungi norite thirikari niuge nande kithomo nthigurune ya Kenya tikia utheri nikenda aciari bakethera bakibanga kuria bisi thirikari niuge kithomo tikia utheri kwambira nande bauga kuma January kithomo kia baruga free primary education te free bauga free secondary education te free nikenda aciari bakaibanga bamenyora bakambira kuria mbesa na bambira kuria mbesa ituye 2027 no tweterete tukaringa kura kenda tumba kuria kiure giki ni atayakara itukwenda kuwa na bantu babe na marado bonde dene skuru ba principal kanya kana teacher kanya bamwe kanya nuntu te kwenda kwa teacher kawa principal kuthena marado skuru ni thirikari rio kenge kuma kiri mutongeria ujo ndiugo nuntu kinya MPs betu antu abatunga mawatho kwambiria MPs gwita kiri senators baraba iku ibabwiri kwetha bakiura ya kiuria kio bakiura ya tiri ana betu bakarei aciari betu bateja na besa bari bakuye skuru rerani atia tutikwenda ntu baraba geta na beta bakaranthi guna munene bakaranthi na president bagwira mantu betete bwega president na bwirio kinyeru akerwa atiri mantu yatete bwega nuntu ana betu bakwambira kwingo skuru nuntu bya kuria bakambira bero skuru yetu ira kwe kwingwa ira kwe kuingwa nuntu ba marandu bero itete kuthithigerio na betu benda freedom na betu kuthithigerio baketha bate kuinga ingwa akirikiria Caxton Miungi ariuga mathina jaja macukuru jokurukira ne bimwe bya itumi biria mutongeria ujo akwenda kuromba giti gya useneta nikenda akatethia Meru kwa batu ayatu ya siasa yani bu siasa ni kuromba giti ya seneta dene Meru na une mwera nketha nkiura ya nketha nkithura kwa nkiura ya tiri ina mbesa ikurira mwaka skuru yetu yeta kuingwa oni nde Miungi manto ntintimbiye thina iria aciari bareja imbiye thina iria ana bareja imbiye thina iria masukuru ya kuria nuntu bakwaga mbesa nketha ndu muro nketha nkiura ya biure bibi na nkithingatana na manto ja bwega nkiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumam Vaya mno mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagitumano tubariboti una njira indaya tugeta na mbere mwankantere cia Tharaka Nyaranende atonge baruterwa Kenya Kwanza bachumire tena kumeneria nene atongeria abaruterwa ruregani ni watho kana opposition bakiwo tesera baina cio kiri siasa cio ende kiraba kuringa ne chali na utekia baita kana utekia bata baina kio ya kuira mu Kenya riboti mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna Tongoria cha murengo wa Kenya Kwanza chumbete kuthombiana na murengo wa uregani na thirikari araba kere bogeta rutera uregani siasa iraba kuringitire na mwerekera gutethia mugongo. Leo tukiwa hapa Mkodhima, hiyo siasa yenu ya hasira, hiyo siasa yenu ya matusi itaambulia patupu na itakuwa hasara. Mtakuwa mnaitana Kasongo, Wakenya wanasema tunasonga na huyo. Ambia tu one term, wanasema two term ya kuunganisha stima. Munasema one term, Wakenya wanakuambia tuko two term ya kumaliza barabara ya Mkodhima wa Siongo kwenda mpaka Gatunga, si ndio? Sema kwamba mwaka 1960 waliotawala nchi hii walikuwa Wakikuyu. Bwana Kenyatta Kibaki akachukua miaka 10 Mumeru akaambiwa atoka kwa serikali. Uhuru akachukua miaka 10 Mumeru akaambiwa atoka kwa serikali.
Gachagua akachukua miaka 2, Mmeru akamwambia toka serikali. Lakini wakati mtoto wetu amepona, amefanikiwa, amepata kiti ya naibu wa rais, ndio Meru tunaambiwa tutoka serikali. Mtakubali? Mtakubali? Wangapi wasema hapana? Weka mkono, weka mkono, weka mkono. Hata ile one term walileta ndiye imezalisha hii movement ya 2 terms. Na sasa hawana la kusema. Kila mahali ni matusi, lugha ya ukabila, lugha ya kutusi watu na mambo ambayo haieleweki. Agankoroge mutongoria wa baraba ingekere mungena na Kimani Ichung'wa akiuga tayari thirikari rina mubango wa kora Kenya murigo gogoti gukurukira njira chingi araugite bobona burutero ruragani batirigeria buthi na mbere. So I want to tell my brother Kalonzo Musyoka, wacha kusumbuliwa na Kenya Pipeline. We have a plan to make sure that we continue to divest public investments are making profits. We divest as government so that we allow the private sector to grow those institutions into better, more efficient and bigger companies to be able to create jobs for our people. Unasikia wanapinga kuuzwa kwa hisa ya Kenya Pipeline. Tunasunguka Kenya mzima kuhakikisha ya kwamba there is no space for negative politics. There is no space for hateful politics. And there is no space for divisive politics. Speaker wa Mungenene Moses Wetangula, mujumbe wa tigania Gisimpuru Abure, na Bange Kathumba bakurekere mambura empowerment mukothi mamara makubanganiti mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara, ibaringerete ndebeana na thirikari ri utongoria ni ya Kenya Kwanza. Kwa hivyo leo tukiwa hapa tujue Kenya iko katika mikononi ya uongozi mzuri. Kenya iko katika uongozi ambao unajali maslahi ya mwananchi wa kawaida. Na tumeambia rais wetu usijali matusi. Ukiwa kwa siasa watu wataendelea kusema porojo yao. You focus on how you improve the lives of Kenyans the way you took the oath to do. Na sisi wananchi wote tutatembea pamoja. Tunasunguka Kenya mzima kuhakikisha ya kwamba there is no space for negative politics. There is no space for hateful politics. And there is no space for divisive politics. Chama yangu anopeu tulikaa kama neki. Tukasema kwamba tutaweka candidate kona zote. Lakini rais wetu wa nchi ni Profesa Kithure Kindiki wakiwa na William Samoei Ruto. Na hakuna shortcut. Na sisi tumeungana pamoja kufanya kazi pamoja. Harambe no peo, harambe no peo, okubaka Kithure no peo, ojaba Ruto no peo. Mothia ni mbetokeria Kenya gutigeri bakwebandikithia kiri uringi kura. Ile wakati wa kujisajili kama mpiga kura imefika. Tunawaomba watu wote haswa vijana mjitokeze muweze kujisajili kama wapiga kura ili 2027 yule mkabila na wafuasi wake ambao hawajui mbele, hawajui nyuma, hawana mpango, hawana program, tuwapeleke nyumbani mape. Mnasema waende nyumbani mapema. Yule mkabila, yule sura mbaya, yule mdomo chafu. Magejiga munga kadara kankiri potara Meru TV rito kambeta ndagara waiguna. Tukirekana na ripoti ya mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna kumanterecha Tharaka Tochoke akaunti ya Meru na Rambogambi na mutongeria kwa centriment wijikene ya ndani gichurwa chumirete na kumba kwithira agikatha ngavana wa Meru wa kaunti ya Meru Mutumanto ethinkine ulitingwe bwawe kumendere thire akeyukia gitikia ngavana kaunti ya Meru MC Mwitonga mwandiki wetu wa Ndeto nari na Chikinya. Mutongeria na mugambi munene ndene ya Kithongo Jawe Daniel Kithongo naumirite ntukwe na Arua aria akathiritie bukatha ngugi ngimawega nkabo ja Mutumanto ethinkia. Kwa mbere ibwega sana Meru kwa marieto mbita wa ndani kuma Kithongo. Kwa mbere angite gucokeria nkatho Your Excellency Governor wa Meru County nuntu borea uragitere Meru ya Meru iria irari kuthuka mbere, Meru iria irari kwaga heshima yayo mbere, Meru iria Your Excellency
irarinya investors bakura ku Meru ira your excellency irari kinyote muntu urenda kugwetanirwo nayo kiri leadership irari utonya yangaratania Meru ne thukia Meru ibwaga sana your excellency nuntu kakimierie na iwo utonya umbite kung'ang'anira Meru womba kwa number 4 kimierie na either to in fact juju utete kwa juena umbite kwa number 4 your excellency kiri maendeleo. That means ukeja kwithirwa wikinyo kinya 2027 uti muntu ukethera atongerete Meru igwo kethera Kenya igwo kethera we number 1 your excellency na intumi bibi ejete nuntu bware your excellency kana nyakie mu Meru uri otumenya nikitumi utukwana ukwa number 1 wambere your excellency ugutonya Meru yethirirwe ina rukoro rwingi yethirirwe bwambere kutina athiri Meru ya toro oringa gituma MCA batora koringa etuma atongere Meru batora oringa etuma ugutonya wegera rukoro runde wareta peace ndene Meru ibwaga sana your excellency wachoka your excellency iyo isitoshe wona butiagirite nuntu thiri kwija Meru kira kingi kiti Meru ni investors kwija Meru womba gwetaona kuthithia mikakati yonde aria wombere kugwatithania investors bonde beja Meru bwo jeri your excellency na itugukwira ibwaga nuntu bonya bou boja thatu womba kugwatithania atongeria bonde ba Meru womba gwatanira abo nikenda mu Meru agunika wombero bagwatithania for the benefit ya kana ka Meru na thai uti mu Meru nyomwe utikugwirwo nuntu bwa ngwataniro Meru na bo maendeleo jareja kuonekana Meru ibwaga sana your excellency wachoka your excellency thai kingwataniro era twinio nombete your excellency gututeithia twita Meru womba tutetera level 5 ire ya mutindwa iongerwa mbesi iongeri inkurukie bilioni imwe ire chijete kumethia level 6 area ikajukwa ki national government bechire inge cio tigara isira tonya sibitari your excellency siege ge sub county teje Githongo siete inge sub county tere sia Kanyakine siete inge sub county Nyambene na wateithia jo jondi your excellency thai Meru county itite kuoti shine itite kwithirwa mesa sikeja mashinani utikagureka iri Meru aria itite iyo isitoshe witite kwethia wang'ang'ana ki ngwataniro kuna na ya William Samoei Ruto wang'ang'ana your excellency wethite kwethia Meru town kana mutindwa wejete ojwethia city mantu jaria former regime witathuganaia mantu jaria ote muntu ungi wanathugania ni thugano ria akuthiire oratonyire your excellency riu ni share kuonania ugwe your excellency wendo bwaku bwoteithia mu Meru bumite nkoroneku our governor uma uria wina metho atiragwo raithiria atiragwo tegera nuntu ngugicha mutuma toithinkia nima uma oja uria kwiragwo ati nkima yumaga kiri mutu mutana ujo gwetwa mutuma ni akung'wanana nethe uria wari mutongeria kathetuni ka Meru na nande akinyite muthumo ojuria ti siasa ti kwaria na inya indi ni gwita ngugi na atariritie agachua ngwataniro na aria gutire mwaka akamikira mpini tini ndauga ni Daniel Kithongo mbita MC Mwitonga ngikuripotera kuma Sentiment Meru TV. Tiboya muno mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga tukitana mbere Ndeto chia Meru TV weekendi eyo menya atiri kwethirite kwina rwiriga akana ruriyo rwa Meru ruri antere chia thagituna tantu babainge muno abaichi mantu yege antu bakana rutereru kana nimbibiongo bitawa thaicho mwandiki wetu wa Ndeto murithi wa bakwantu kwiratu nethirite akituthomethie mukwe mweno tumenyithia yari ringi aria Ameru kaita na mbere no tuthomethie mantu yege ruriyo rwa thaicho.
Taurea Mumiru aiji ati miriga ya miru ni miriga kenda na ndini gutwikite ti kenda kikwena mwiriga jungi jukumeka jathaisho jure juturaga ndene ya Igembe South antu kwikene ya kanun onye ndi muthagicho na ndiari thagicho na ndiro mo amba wembithi mwiriga jujwa thaisho bara baumite mbwa o ya miru bara bangi bara nogokera ndene ya Tharaka are kwijikene ja Igaironi na nyumene barombo kunja turie ciao na kunja ndama yao amwe na ndithie ciao baromba gwikinyira rutene rwa kanuni antu kwijikene ja Kirimene kia Nyungu aria bombere kunogoka nyuma ya kuuruka anini mwitone jwa Miru Park nande aja nio kirima kira gitawa kana kibali kira gijikene ja kia Nyungu aria muthaichu ombere gukara nthiguru na kurira nkimewo na kuchaura mbaru ciawe ciandege agitega era ruriri rungi uria rukwita na mbere bali kike turikie tukinyite iguru kego riu turi iguru gitawa kia Nyungu niki gitawa kia Nyungu na rito riu umite kia Nyungu kigiatumire gito kia Nyungu iwicho Nyungu ira ciomba cia kuruga kwina muthanga bago nthindi bago kwina muthanga wibo ura womba Nyungu na muthanga ucio imuthanga ukarindwa na ruci amiru ma athaicho ma morinda na ruci magokia nebiga ukabinya makaumba Nyungu naguo ikio giatumire gito kia Nyungu yani kirima kia Nyungu ungwata kirima kiambi kia Nyungu yes kia kumba Nyungu kia muthanga wa Nyungu muthanga wa kumba Nyungu reka yujo umagaya bas na kwi ringi na rĩo gĩgĩtwo kinya Mount Sinai niki no ma na andu magitikitie muno gya kurombera Murungu nundu kinyanira wina thina yaku ukamenya thina yukumba pio ukaromba Murungu ukona Murungu aikwigwa na bya Murungu narega kwigwa nundu apura wina ra ciaku ukaromba Murungu wina ra ciaku no are kwigwa ukebata kuria ugaitia kia Nyungu nundu kinya kuma nthina bara ugaitia ukegwa ukunoga Murungu na kuthima akona kweli ukina bata na mandu acio thaicho maumite mbere ya irima ira nundu iyo ndongoro yera maukite matiga Tharaka irima ne ira icia Tharaka ira matiga Tharaka nabu kirima kira gitagwa kiria kira gitagwo Kiyege kijege Tharaka kiri Tharaka kiri nande ino baumite ndeuba kijege mbere kabisa mbere kijege katwaki no twakithiire kirima kiu no twakithiire libatana re karu roro tana roro gaitia kijege au ndeguru kidogo baunete ruka na we saidie twisaidiera mbere baunete libatana we jira au kijege tukite twauna libatana twethira kijege tukinya bu Kiyege andu a Tharaka maremero bu nundu kinya mari na mburi obwejeni aba Tharaka twakanitie nao na ebwejira Rwanda ru kuona ka Rwanda kau ukuona kau nyaki icio yonthe twakira kuu na nde yonthe ne thaicho yonthe nde yonthe miunde icio kuona yonthe ni ya thaicho mwicho ni barabara era ya mbonda ya game Thaicure irie tore muntu kana ni community itawa thaicho kege atumire eto thaicho no yumete mundu no ra waumire kura mbwa eta umuthaicho ikio gatumire ndendo kuria kiuria kimwe muthe ndene Tharaka community ngi itawa thaicho lakini baba meta thagicho na thaicure ina kangu chokeria kiuria kiu era ti thaicho kinyoko cha karamu ukiandika kwina thagicho no mbegwa kwina thagicho na thaicho ora muthagicho ucio Tharaka ona ke muthaicho urori embe na tatumba kuthithia na tukarigiria mugambo juju tikaure turundene ya Miru nonto jo thangara te bono rai na tatumba kuthithia jo twacoka muratumba kugita wacoka ikithaicho tuyenda kiura
tuikwenda Kithaicho kiura tugatua kwithira tukiandika iro munene wa Thaicho tutakungania ndwari nyingi kwabua Thaicho netikitie kirimene kiki aria ya akomba kuona mundu wawe ai kilomita inyingi na igite riria amwona akomba gucianda na karinga rwoji rwawe rwa ndwa nikenda bangi bakaumira bonthe na bakomba kumutethia ndweneji nuntu igita riria atura kirimene giki kirari igita riria riari igita riajetherwa rina maitha ya maingi muno jara jetherwa ja kiuraga kantu na kubatunya ng'ombe ira gita mugongo kira ina kira ke paki ndene oi paki ndene kira kingi ukuona gita ngindune ngindune kara ke paki ndene na ke paki bakube na mubaka wa Tharaka na paki agiki kego ni Tharaka kiri kiu Tharaka kiri kiu kigita we kingo ki Kiko getawe kingo? Kijega ikira. Kijega ikira kingi kingo. Ayeki. Kegeta okirima kieru. Kirima kieru. Kiuri dira kariba kiuri dira. Pori dai study by Q. Kiuri dai study by. Ora biri dai. Tikira kumeka maundu manene. Ndio muthamaki tuthie na mbere. Tikira mathiege maturi-ini mwanya Ngai. Makiunjagia kiugo giki mwathani. Nandi ya Kristo nabone bonete kirima kiki na mawega mwanya nuntu nabone bacumiritie na gwite kirimene giki aria bonete kithongi muno gikwithagirwo gikirombagirwa antu bagaikia mahitaji yao kana mabataru jara bakwenda kuromberwa bakaromberwa na bangi bakairombera. Mbere kabisa mbuge marieto yakwa mbetawa Bishop Stanley Gura Kimani na mbumete ntura igwito Kariobangi na tuyete aturi asa kanisa antu bakai na tuyete nuntu ba mahitaji mwanya no tuitwishe kirima ke ni mabarabe yaku kwina kitharimo no ntu bwa mbere we yakirimene ke bura we yakuromba tu kasia kanyaga kanene ontura mwathani ataingia bamwe bao ni bonete kinyama chokio ja maromba yao jarabethiritu bakirombaga bari kirimene giki kya nyungu kana kiria babatithite na rieto ringi bakagita Mount Sinai kuni tuwira gwi kirima ke na bira muno twona kirima ke kwenda muno ni wandiba miteni kenda twicitha mugunyene buno ntubwa mbere na kirima kigi tugwiragia muno isipokuwa ni tumaraya tukiyao no tukuma Kariobangi kwe yani antugataгаria kutu tumba ko yantukwe mwana twana itu ya tukathia nya kiumia kana ntikoyire itha twende twejere rukire na mbua tukoma ku Jumamosi ngano na buka tocho akurara buga jakaire kana ate buka twitho tukiromba utuko na muthenya tutianaga no tukirima kiri nyumba ira ciombero ni mwathani ikaria nkurunga kura twita tugatonya gwatuka na tukamama ku tutiitaire romba tweya twahukuma no mwakaria tugatura ai nkurungu igotembiti no turia twira mwathani itwetete kirimene mwathani ekwitho aikuikania ku kwigitira mwathani atura na nande bukuthaurwa iyo twana no tukarara ntugutu thauri nyumo cia mwathani citho igucoka kirima kirinya yani kirinya romba na ringi sana ituromba yani turombete na tukona kiama tukarombera antu baye twikansa mirimu pressure na mirimu inge mianya na bonti betha barikite na kora namba 2 tomba kuya mulima ko tuyete kuromba mbura itaringi ukona ya mbura ni urite pio na tukaromba na Mulungu akaringa kiama na mbura yakaura tukari irio bietu miundene koyura na tukabata inyandu ecietu cikoyura ruwe
Kwitia kirimene giki ni rugendo ruraja muno rwina mindoga mingi sana iria pasta kana akaribara bejaga kurombera guku baumite ntere cia kuraja ku makabwitu bakauma ntere cia kona cionthe cia Miru kana mwirigo jwa Miru jundi ora jungana bakeja kurombera aja aria baugite bo baitagia na bakathiria ntuku ingano naku nikenda bakomba kuona kanya gakunuguka na kuromba na bombe kwana kaire nonto kirima giki nigikiraja obwega kira gikonania kiomba gwithorwa na njira enkui kiri kirima gia kilomita o ijere kuitie guru Mburanto ende batira twe yako itwira mwathani mwaka nduga tukauma ku no rio ego tewe takioro tito trombeta bwega na tugira mwathani to kinya ku nonto itwiti kioro gwita kioro kirimene ikuthaya kirima ku twe ya twe sawa na tukimenya tukauma ku ria tukana gwetu no rio tugeta nao kurukira rugono ruru tuthomete aja ntuku ithatu ithirite na narweri ntuku ya inya nurikitie kumenya mwari ungi wa Mumiru ukumenya kaja muthaishu na nandi no chokete inya kumenya antware hakumbika kwithwa kwina ukiri bubwega bwa kurombera ndene ya thaishu kya nyungu kana kiria bagwita Mount Sinai no ntubu nandi utibati kuga kaire Miru ni ari batano endene ya miriga 10 murithi wa bakandiriria rugono rwa kwau tukona na tukwingirira kona rugono rungi na kuretere nikendo komba kumenya nkuruki uthongi bwa Miru murithi wa banki reportera Meru TV kumaja mirigone ya igembe Thaishu ya mno mwandiki wetu wa ndeto murithi wa bokumantere cha mirigoni ya Iembe na Uthaichu no ndobo tutiira atukumba kwithira tukimenya kamwale kakangi Kamiru kawitwa Kamuthaichu ndibeka sana gutegeri kinyawe wa Meru TV no tuthiatira kirindeto cietu cia Meru TV weekend kumathire twithire kutubira kwithira atukiambiriria ndai mwene ndaika 30 mwanka thaito bakwithira tuikinya muicho twina monanire wetu wa Mathitho Paul Ngudiri atwa kwendera kaita kake na atwa kurombo wete na mbere na kumba kuthira gituthiatira no ndendete kaite kuraya mubango ywa mwekuru mumenyo kwamba kuthira ywe kwirire na kairuthi wa Kenya.